hanyuma ngize amahirwe turakubonye hari ikibazo umuntu ntabwo yavuga iby'abimukira ngo abure kubaza kino kibazo cya Ebola. Icyorezo cya Ebola cyavuzwe muri Congo kinavugwa no muri Uganda, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika zirimo ziraburira abantu bashaka kujya mu Rwanda by'umwihariko mu majyaruguru. Ni iki umuntu yamenya kuri iki cyorezo? Ni iki umuntu yamenya ku bimukira bashaka kuza muri Amerika? Numvise uvuga ko hari n'umunyamerika wanduye iki cyorezo, wabujijwe kuza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Sinzi icyo wabitubwiraho. Ambasade ya Amerika muri Uganda yafunze gutanga za viza, itanga n'itangazo ivuga ko ibaye ihagaritse kugeza igihe abantu bazajya bakurikira kuri website yabo, bazakore bakurikira barebe igihe izafungurira. Hanyuma bavuga ko umuntu wese utari umunyamerika cyangwa se udafite green card ntabwo azongera kwinjira ku butaka bwa Amerika naturuka muri ibyo bihugu byegereye bundi buryo ngira ngo ni Uganda ariko hegereye Congo. Hanyuma ubwo abantu bo muri Congo, abantu bo muri Uganda, abaturutse Uganda n'abantu baturutse Sudani y'Epfo, niba atari abanyamerika cyangwa ngo babe bafite green card, baraba baretse kuza kuko ntabwo bazabemerera kwinjira. Hanyuma abanyamerika n'abafite green card cyangwa se abasirikare ba Amerika n'abandi bakora ibikorwa by'ubutabazi bo bemerewe kwinjira, ariko bazinjira ku kibuga kimwe gusa cya Washington Dulles. Nta handi bemerewe kwinjirira, kuko niho bashyize inzobere zigomba kugupima niba nta Ebola utahanye, hanyuma bagushyira mu kato nyine mu gihe runaka. Ni itangazo ryasohowe n'ikigo Makuru noheri nziza. Amakuru. This is the isolation ward where an American doctor who contracted the Ebola virus is. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda Broad. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe yuko hari umunyamerika witwa Dr. Peter Stafford wanduye icyorezo cya Ebola, akaba rero yahise ajyanwa ikubagahu mu Bubiligi kugira ngo abe ariho avurirwa. Ese koko iyi ndwara ntiyaba ishobora kujya no muri ibihugu bindi byo mu Burayi no muri Amerika? No kubihanga amaso. Reka mbanze mbagezeho incamake mbere uko twakira umutungo wacu Eric Kayihura. Incamake y'ubu burwayi n'uyu muntu wanduye iyi ndwara. Uyu ni umumisiyoneri w'umunyamerika mu by'ubuvuzi, akaba yitwa Dr. Peter Stafford nkuko narimaze kubabwira. Akaba yanduye indwara ya Ebola igihe yavuraga abarwayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yahise ajyanwa ikubagaho mu bitaro byo mu Budage kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihariye. Ibi bitaro bikaba byitwa Charité, biherereye i Berlin. Ubu rero akaba ariho bivugwa ko arembye, ariko bikavugwa ko ngo ari kugenda agaragaza ibimenyetso byo gukira. Uyu Dr. Peter Stafford akaba usanzwe ari umuganga ukorana n'umuryango w'abamisiyoneri witwa Serge. Yasanzwemo rero Ebola nyuma yo gutangira kugira ibimenyetso hagati muri Gicurasi 2026. Ubu rero akaba ari kwitabwaho neza, ahabwa imiti inyuzwa mu mitsi. Akaba rero ngo hari icyizere kandi ko ashobora gukira. Umugore we n'abana babo 4 nabo ngo bashobora kuba barahuye n'iyo ndwara, kandi ubu bari kumwe nawe mu kato aho bari i Berlin. Iki cyorezo rero kiri muri Congo ndetse no muri Uganda, kiri mu bwoko budasanzwe bwa Ebola bwitwa bundi buryo. Kuri ubu ngo bukaba butarabonerwa urukingo rwihariye, kandi ngo bufite ubushobozi bukomeye bwo guhitana abantu bagera hagati ya 25 na 50 by'ababwanduye. Murumva ko ari imibare iri hejuru cyane. Niba mu banduye 25 cyangwa kuva kuri 25 kugeza kuri 50 bashobora guhita bitaba Imana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryatangaje ko iki cyorezo ari ikibazo cy'ubuzima rusange gihangayikishije isi yose. Ese ni icyorezo? Ese ni indwara? Ese iri byitwa gute? Ibi byose turaza kubiganiraho mu kiganiro na Eric Kayihura.
kubera rero ukwiyongera kw'icyorezo ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara aricyo CDC hamwe n'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu DHS byashyizeho igenzura rikomeye ku bagenzi no ku mipaka. Abatari abaturage ba Amerika cyangwa abafite green card babujijwe kwinjira muri Amerika niba mu minsi 21 barabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda cyangwa no muri Sudani y'Epfo. Ni ukuvuga ngo muri ibi bihugu kuba uvuyeyo muri iyi minsi byabaye bihagaritswe. Ariko si iki gusa, ikindi kiri kuvugwa nuko ngo n'ibihugu bihana umupaka harimo u Rwanda n'u Burundi naho hari gukorwa igenzura rikomeye cyane. No kuvuga ngo umuntu wese uturutse muri ibi bihugu bihana umupaka cyangwa muri ibi bitatu byavuzwe nabwo hari gukora igenzurwa rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo kubifuza kujyayo ndetse n'abavuyeyo ni ukwitondera cyane iki cyorezo cya Ebola, kuko Amerika itifuza ko cyagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru menshi rero kuri iki cyorezo ndetse n'ingamba umuntu w'umwimukira yagombye kumenya, umuntu uba muri diaspora yagombye kumenya, twabiganiyeho na Eric Kayihura. Natangiye mubaza itandukaniro riri hagati yo kwitwa icyorezo cyangwa indwara nuko ingamba z'umuryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikoresha kugira ngo hamenywe neza izina ry'iyi ndwara ya Ebola, niba ari icyorezo cyangwa se ari indwara isanzwe. Nibyo yatangiye adusubiza. Eric Kayihura, reka tukubaze kuri iki cyorezo cya Ebola kivugwa muri Kongo ndetse na Uganda. Amakuru avuga ko hari n'umunyamerika wanduye iki cyorezo. Watubwira ese ni iki umuntu wenda wifuza kuza muri Amerika cyangwa umuntu wifuza gutembera muri ibihugu uvuye muri Amerika yamenya kuri iki cyorezo cya Ebola n'ingamba zafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ya Ebola mu mategeko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibyorezo OMS cyangwa WHO ntabwo iraba icyorezo, biracyitwa ikiza gusa cyangwa indwara kubera ko ntabwo irafata abantu benshi. Ariko kuva aho yavugiwe ahitwa Bundi Buryo, ni agace ka Uganda kegereye Goma, kegereye Kongo, Amerika, ambasade ya Amerika ya Kampala yahise ifunga imiryango, ivuga ko abantu bashakaga viza bazagumya kureba ku rubuga rwayo niba yafunguye. Hanyuma departoma ishinzwe umutekano imbere mu gihugu na departoma y'ubuzima hano n'ikigo gishinzwe ibyorezo cyitwa CDC basohoye itangazo rivuga ko abanyamahanga bavuye muri Uganda, muri Kongo no muri Sudani y'Epfo batemerewe kwinjira ku butaka bwa Amerika mu gihe cy'iminsi 30 uhereye iryo tangazo risohotse. Hanyuma abanyamerika n'abafite green card n'abandi Amerika yahitamo ko bashobora kwinjira bo bakazinjirira ku kibuga kimwe gusa. Uzi ko Amerika ifite leta zirenga 50, ngira ngo ni 51, ariko abo bose uzaza ku butaka bwa Amerika azururukira kuri Washington Dulles International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri Washington, nicyo cyonyine kizakira umunyamerika uturutse muri ibyo bihugu. Kubera iki aricyo kibuga cyonyine? Aho niho bashyize ibintu bijyanye no gukumira ko Ebola yakwinjira ku butaka bwa Amerika. Uzajya ubururuka uhita uhura n'ababishinzwe, niba bazagushyira mu kato ntabwo mbizi, ariko niho bazacungira ibijyanye no kuba wakwinjiza Ebola muri Amerika. Bashyizeho ikibuga kimwe gusa rero, ibindi bibuga ntabwo. Umuntu uturutse Uganda, umuntu uturutse Kongo n'umuntu uturutse muri Sudani y'Epfo nta kindi kibuga bazamwemerera kwinjiraho atari icyo ngicyo. Njya mbona ukunda gukina n'amagambo cyane ukayagoragoza ukamenya ibi bintu byo kuvuga ngo icyorezo, ikiza, ubundi bitaniye he? Watubwire ni gute bamenya ngo ni ikiza, ngo ni icyorezo, bitandukaniye he? Mu mibare ya WHO cyangwa OMS bavuga ko ikiza
igihinduka icyorezo cyangwa se indwara yitwa icyorezo iyo ifashe umubare runaka wegeranye mu gihe runaka, bafite imibare bakoresha bakavuga bati aka gace gatuwe n'abantu 5,000. Niba abantu 5,000, niba abantu bataragera ku mubare runaka kandi ahantu bahatuwe n'abantu 5,000, ntabwo kiraba icyorezo, cyitwa indwara isanzwe. Ebola rero ahantu iri bavuga yuko ku bantu 1,000 bataragera, abafashwe bataragera kuri 50, bityo ntabwo cyitwa icyorezo, ni indwara isanzwe. Ariko mu kinyarwanda ubundi iyo tuvuze icyorezo twebwe bivuga ikintu kidasanzwe gihise kiba ku kanya. Niyo yafata umuntu umwe, twe mu kinyarwanda tubyita icyorezo, ariko mu mategeko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ntabwo biba byari byitwa icyorezo. Hanyuma muri iki gihe abantu bitegura igikombe cy'isi, hari abantu bagize ubwoba bati wenda isi izaza ku bibuga, hari abantu bagifite ubwoba bw'uko wenda batajya kureba imipira. Nabonye na ambasade y'Amerika mu Rwanda ishishikariza abantu bose bumva bafite ibyangombwa, bumva bashobora kuzakora akazi, ko basaba izi viza, ko bazaborohereza kubona viza. Ni icyo umuntu yamenya wenda kuri iki gikombe cy'isi kijya kubera muri Amerika ku bijyanye na viza, ku bijyanye na ICE? Sekreteri wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeje ko bagiranye inama abayobozi ba Amerika n'abayobozi ba FIFA, kiriya kigo nyine mpuzamahanga gishinzwe umupira w'amaguru ku isi, bakoze inama bemeranywa ko ICE itazakorera aho ibibuga biri. Ni ukuvuga kugira ngo abantu birinde ubwoba. Hari n'ababaga barasabye ubuhungiro bari muri Amerika bifuza kujya kureba umupira bakagira ubwoba, ariko iyo nama yemeje yuko ICE itazegera aho ibibuga biri, kuvuga ngo bamaze ubwoba abantu. Ahubwo Perezida Trump yemereye abapolisi lokale, abapolisi bo mu masiteti no mu mijyi izaberamo igikombe, ko azaboherereza inkunga irenzeho amafaranga kugira ngo bakore akazi neza, bagakore n'ako ICE yari gukora, ariko ICE itahageze. Nta bwoba rero ku bibuga. Ndumva abasaba viza ubu ntibatinze. Niba hari umuntu utarasaba viza kandi igikombe gisigaje ibyumweru bikeya, ngira ngo babashishikarije gusaba viza. Igihe burya baba bagomba no gushyiramo nk'amezi 3 yo kugira ngo barebe niba bagenzure niba ibyo wababwiye mu madosiye ari ukuri. Ndakeka uwaba ateganya kuza mu mupira akaba atarasaba viza, ndakeka arimo gutinda. Okay, hanyuma reka tugushimire cyane kuri iki kiganiro utuhaye kuri aka kanya uba wigomwe. Tubwire abantu ko amakuru menshi bashobora kuyasanga kuri Teleruhuka. Ngushimira kuri ibi biganiro ugenda ukora, kuko hari abantu benshi baba batazi aho bakura amakuru, kandi muri Amerika ikintu kigoye cyane ni ukumenya amakuru. Wenda sinzi icyo wagira inama abantu. Hari igihe umuntu yibaza ati ese mfashwe na ICE nabigenza gute? Ese umuntu wanjye aramutse afunzwe muri Amerika nabigenza gute? Hari umuntu aba atazi amakuru y'uko yabigenza. Numvise utanga amanimero wenda y'ahantu muri New Hampshire, ariko sinzi niba ariho hose muri Amerika umuntu afite ubushobozi bwo kuba yahamagara wenda abaroya b'ubuntu. Sinzi icyo wagira inama umuntu ushobora kuba yakenera ubufasha bw'amategeko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari umwimukira. Nicyo twashingiye urubuga tunarwita Teleruhuka, kugira ngo amakuru barimo gukura kuri za TikTok n'ahandi abakura umutima bajye baza kuri Teleruhuka bumve ibiri nyabyo ni ibiki. Kuko nk'ubu nk'icyemezo nk'iyi memo abayobozi bahaye abakozi babo bo muri USIS bababwira bati mukazi igitsure, birahita bigera mu bantu, bikagera ibinyamakuru bikabisimbukiraho bikakanga abantu, bakanabihindura ku buryo abimukira bagira ubwoba. Ugasanga
nsanga ntabwo byari bikwiye. Ikindi tereruka nayishinze nshaka kugabanya bariyeri iri hagati y'abantu batavuga icyongereza n'ubuyobozi. Urabona umuntu ashobora kumva amakuru niyo byaba bimureba, niyo byaba ari ibintu byiza, ariko kubera ko atumva icyongereza ntamenye icyo bavuzemo. Ubwo rero iyo nyabonye ngewe ari mu cyongereza nyashyira mu rurimi yumva kugira ngo abashe kumva ikimureba. Amatelefone wumvise ntanga ni amatelefone, ni itangazo ryakozwe n'ikigo cyitwa Boston Immigration Accompaniment Network cyangwa se BIJAN, kiba Boston muri Massachusetts. Bivuga ngo mwigira ubwoba abantu mutuye muri Massachusetts, muri Maine, muri New Hampshire, Vermont, Connecticut, aya ma state yegereye Boston. Babashyiriyeho ibigo bitandukanye. Ufite ubwoba bwa ICE cyangwa ufite uwawe wafunzwe, aho waterefona. Basanzwe muri Maine bazi ikigo cyitwa IRAP, Immigration Legal Advocacy Project, ariko no muri New Hampshire hari ikindi kigo cyitwa ACLU, American Civil Liberties Union. Hari muri Massachusetts cyitwa American Friends Service Committee, hakaba n'icyitwa Legal Representation Fund Project. Ibyo bigo birababwira ngo muhumure, twe dushobora kubunganira, niba mudafite amafaranga tuzabunganira ku buntu. Iyo uyafite icyo gihe wowe wishakira umwavoka wawe bwite, ariko iyo uri umuntu utayafite, ufite winjiza udufaranga dukeya, aba baragufasha. Ni ukuvuga ngo wakagombye gutunga nimero ya bamwe muri aba, igihe ugize ikibazo ukabitabaza. No mu zindi state bagiye bahari, ntabwo buri state yose nagenda ndondora ibigo bihari, ariko ni byinshi bifasha abantu batishoboye kubunganira, niyo baba bishoboye bikabareberera niba koko mu gufungwa kwabo nta karengane karimo, niba koko hakurikijwe amategeko. Ni ukuvuga ngo rero aho umuntu ari hose yagombye gushakisha ibigo bene nk'ibi ngibi biba bihari. Biba bihari, ari abantu bashinzwe kureba uburenganzira bw'impunzi no kureba uburenganzira bw'umuntu ku giti cye muri rusange niba bwubahirizwa. Igihe cyose umuntu wawe afunzwe ntabwo wagombye gupanika cyangwa ngo uyoberwe icyo gukora, kandi wibuke ko iyo umuntu afunze we ntaba afite telefone, ntaba afite uko avugana n'abantu. Umuntu uzi ko atarabona ibyangombwa yakagombye kwicarana nimero ya telefone y'umuntu yahamagara akamufasha muri ibi bintu igihe yafunzwe, ariko akaba amufite mbere y'uko afungwa, kuko nafungwa sibwo azatangira kubashaka. Dusoza, ongera ugira icyo ubwira abantu bakutse umutima babonye iri tangazo rivuga ko umuntu wese usaba green card agomba gusubira mu gihugu cye. Gira icyo wongera ubibabwiraho abantu mu gusoza kino kiganiro. Ni iki babimenyaho, ni iki wenda abantu biteranije bagomba kumenyaho cy'ukuri? Icyo nababwira ni uko iri tangazo ritareba twebwe abasaba ibyangombwa, waba usaba green card, waba usaba ubwenegihugu, waba usaba ubuhungiro. Iri tangazo rireba abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ibyo byangombwa cyitwa USIS, ribibutsa kugira igitsure ngo uwo bahaye kuguma muri Amerika azabe afite impamvu koko zidasanzwe, extraordinary reasons. Ni impamvu zidasanzwe, kuko yashoboraga gusubira iwabo, ibyo abasabye akabyakira iwabo. Iyo rero wowe wagaragaje ko utabasha gusubira iwanyu, urumva ko ufite impamvu zidasanzwe. Babibukije gusa ukaza umurego. Umuntu natanze ingero ebyiri z'umuntu waje aje gushyingirwa n'umuntu waje aje kwiga. Abo ngabo iyo baje baza bafite viza zisubira iwabo. Gusaba rero ngo singitashye byabaga byoroshye. None abayobozi bibukije abakozi babo ko bitagombye koroha. Uwo muntu ajya basobanurira impamvu atasubiye iwabo ngo ategereze green card iwabo.
ari umunyeshuri, ari uwaje gushyingirwa, ari ufite talent cyangwa se ubumenyi budasanzwe, bajyaga baza bagera n'ahangaha bagahita basaba guhindurirwa viza. None bavuze ngo mukaze igitsure kugira ngo umuntu mumwemerere iyo viza yo kuguma hano, ajye abereka impamvu zidasanzwe, atasubira iwabo ngo abe ariho abitegerereza. Gusa nanone hano nisegura, ntabwo ngira inama abantu mu mategeko, mbaha amakuru, bo bakishakira umunyamategeko. Okay, abantu bakubona gute? Email yanjye ni tereruhuka@gmail.com. abantu benshi baranyandikira, nkabasubiza ibyo bansabye, iyo bansabye kubivuga nkabivugaho, iyo bansabye kubashakira umunyamategeko, hari abanyamategeko benshi dukorana, ndababashakira. Ni email yanjye ni tereruhuka@gmail.com. Okay, ubwo twebwe rero turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu uvaga ashaka gusaba green card ntitugire ubwoba, niko uri kutubwira? Ni ugukomeza, nta cyahindutse, gusa ni ukwitegura mu ibazwa ryawe, mu ibazwa ko bazatinda ku mpamvu ivuga ngo kuki utasubiye iwanyu ngo utwake green card uri iwanyu. Okay, reka ngushimire cyane Eric Kayihura kuri kiganiro utuhaye, kandi mbwira abantu ko bashobora kugusanga kuri Tereruhuka bakaba babona ibiganiro bitandukanye, amakuru menshi ajyanye n'abimukira y'ibibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane kuri uyu mwanya w'igomba. Murakoze cyane Richard, barakoze n'abakurikira Rwanda Abroad, nanjye ndayikurikira, mugeraho ibiganiro byiza. Murakoze. Urakoze cyane.